Chibai ule hei van ei thak takin katlo ve chak de umai zon le Chawngkhup Bethel Tlang katlo ve thei hlau maya tun tuma hian Pangkhua le zon le Chawngkhup Bethel Tlang katlo na video toite kanon da chuak don ani khongaya milo thlir chuah sak le vek turin kan ngen masa cheuni Pangkhua hi Mizoram chimchak lam Barmaram ri hnai te om ania Longtlai district chunga Sangau RD block khom chunga om ania Lai Autonomous District Council area chung mi ani Pangkhua hian in zathum chuang hret omin mihring hi sangkhat zasari chuang an chenga aizola tangin kilometer zani somthum pali vel zeta hla ania darka riat vel tlan ani na thial pel dewa National Highway number 2 atangin tuipui lama kan peng thla a tuipui south khua thlengin chim tuipui lui kan kana darzo khua tele south van lai phaite tlan pe le in sangau khua kan luta sangau khua atang hian khochak lama pen thlak turani sangau thleng kan jin kong hi video masa zoka khan akada to wangin tutuma hi chuan kada non tolo mayange Pangkhua hi sangau thanglok Sangau atanga kilometer sari vel hla om ania tuna hian sangau khomor lam ramhlun veng lama kan tlan meka Pangkhua kan pan mek ani helaya hian bungku nal deuh mai oma henglai hi waile park ani hian sangau khua chu kan chu asan fela sangau le Pangkhua inkar hi konga lian lem lo na chu akong hi nuam khop maya tlanpo anuam viau mai tin akhothlir po anuam viau ani ti hian Pangkhua chu kan luta akhothleng hi aremin anuam khop maya Pangkhua ani taknang chu pangnam hi anom tolawa Pangkhua mi cheng te hi lai fa te deuh vek ni in tong tua lenga po hian lai tong an hmang deuh ber ani an khua anuamin in le lo po an nei thaviau mai hei Akhothlang lok maya hian India le Myanmar in rina tiau lui le tuipui lui in fin nakha aoma kan soilar thin tak Saisihchuah hi akhothlang maya om ani heng lui pani in su hi fura chuan asobul bul mai thina hmunom hle thin ani ome hmunom tia kalsan phallo te hial anom thina chuwang chuan nupatuak sari zet anin then pha toy anti thina ni Pangkhua atanga Saisihchuah hi kilometer som pathum emovel chau ani to ani Pangkhua kaltlang hian Myanmar nena in kalpo na tur kongpui poimo tak sial tura ruah man na siam sai vek to ania amai ro chu tun thleng hian he project hi ti hlotlin alani chi alawa alui kana tur leipo hi do alani chi alo ani barmaram lamai ro chuanin Chin state khopui hakha thleng po turin kongpui thatak an nei to ni nan soya amai ro chu India ram lamai ro hi chuanin Chal lawa chuan lui thleng hi kal hlei thei ani lawani so barmaram lama khoma saber bung tlang khua ani so hian Pangkhua nen hian in epinon oma ain hlatlo em ani henglai hi ramri in kalpo na rut poimo takni in thalai phei chuan lir thei po in ani kalpo zung reng ani Pangkhoming putchan ni beralang chu tunma in pang nam thangron tla masa in anlo lu ma sakhua ani wang hi ani mai ome an phun hlui le thlan hlui te po mu thein ala om ani ome khonuam rem tak mai tlang mual chunga om ania soitawangin an khothlang mai a hian tuipui lui aluanga ralelam hi chu Myanmar ni in kalpo anin kalpo na saviaw ani Pangkhua hian kawran cha sang heng LIKBK BCM le UPC te an oma zirna lama hian high school thleng awom ani hei tuna hian Chawngkhup Bethel Tlanga kan kaldona kona changkhan thui vak lo kan tlan chowa ta hian gate lo oma ti hian stepa hian kan chodon ani achak maya hian Bethela kaltetana ria theina kholbuk pani awm bokani aha thak ve deuh tho mai kan ta sa mun sang mun tam ta zuala sangau vi si awm deuh veka te khu ta khon pimiriami om boka rem chang lo Bethel Tlang an London Bethel Tlang nuam lo helai tlang mun hi an hum hal thaboka angon hnuaya hian hian step nuam tak maya om chowa amoi na nuam khop maya boruak thiang hlimin
adai song mai ani khilai khian cholbu ka oma amuni amoi khop maya are truak mai boka khilai mai khi Chawngkhup Bethel mual chu ania mun thiang limangai ania wangin phekok bun chhopo phal ani lawani pu Chawngkhup khan helai mun hi kum Saisihchuah somruk pathum kumtir lama khan athlenga helai hian pathian polin a Bethel thin ani ti hian ka han thleng chhodona hei lunghmul kan tiang chi sap tong chuan mos anti mayang khan abo hringhmul maya amoi tak zet ani pu Chawngkhup van thlai chi ti te point an soi ani helai hi a Bethel na hun chu ania ti hian an hung kuala achunga hian lungphun pahni a oma pu Chawngkhup kha April ni kwa Saisihchuah pakua khan sailam khuwa apianga pathian thu boy puin zoram dung afangna sem emani hei lungphuna hian cross pathum inziakin Trinity pale fa pale tharau thiang hlim entirnan ngei tur ain tara God's headquarter Jesus home ti hi ama tongkam ngei helai hmuna asoi hi ani ahma lungphek lian vaklo om hi helai hmun Bethel mualata na hlan ani chuma pu Chawngkhup phun kha ani antibok helai hian Bethel silver jubilee lung aum boka kum Saisihchuah somkua khan Bethel hun kum somni panga tlin na lung hi phun ani Christian hlaro pui tak o khong ai tu pathian in ti hla phu atu ani ti hi kan soilang shim bok ange ole khati zong khani sela video min lo thlir saka wangin kalome kun man lom vek ule